Shakri ye phiro ladangi yo ase wemeli ubomtre ni leke bisi media amar karno Nagalian ke Toko District Council kanla penora itaki kampenroi dengayo ulai hagisnya di bawah di alai manakalian ke Toko District Council dulu lala penora ikimati ikabur hagani kathai dengan nangi ke menru hapo kejipet kejong imado ibadeiru akajong kapor minister jong katisi ba illa bandang ai ka ketika diang ketika man kejongi na bentar ke district council kabangin na akan terjadi kita kejongi tidak kalian kejonga kumangong masuk komen mengayui bagi bayi darbar badna layas no ya tijikran makanya kecintrang banyo ke yang darbar di kepalasian ba terperkat mopi kadang kedor basno Kiam kayin kabani pakat kam kalong shisha ke kaba yase kabam semua ya no nado kimen barin kila burinti ya karo kam sensyal kadar jongi miloni katakariti sensyal kadar tenrai ke jongi ha katakadul kaba kidor ba rai kidor wasno terter tenrei pilong ki badan pok shisha badil pilong kita kiba yo yang kerja kerku kemudian yo yang ni gayeng dambar kemudian an sandur nami banyak berkat dan kentil yang ni kesnong kejampi dan kampang bikinong song dulu kin yo yang kalang kebakin la benar kam yang ni gayeng dambar ha Kibentar repair. Bandang sekian bahapok kejenalam kejongirong basnong badan bulan. Bakani kesnong kendang yoma di kejengkerku ken yoma di kesong sok kesong san bad kamtang habayde bad kesensyar kadar ngalai itu i ba thom nasian bangai i beilong ibriu shisha i beyu ijnai di kata-kata di batam ublei unang yai kerku yapi unang ai bor yapi unang ai kejikshan pang yapi kesnong kejongpi kenlong syar kesnong keban pau berkamtang kenong sken le lalong no kata kesnong kebala pau kamtang mo ke konsensi keba dei kini mangaru ke dei bingahi ka nong sken konsensi dikatakan kepada pau shadow shabar jangan negatan but ngangets ken balimba jogi yameli badan burung jogi bayintang la bale bon ki pada kejo kopor basyar man penkut ngakal khu kedo ye yameli badan burung jogi boleh unai I kamet ke bokoi ke bakia kampanye kei ke boleh ulai bet Bai long tau nong ya lang mo bahak hado tang na bentara kali ka than ke jongin de ke jila bra ko we bo blei nong ya shan bo ni pi mado pin yo ya kamet ka bakoi ka bakia pin nang yo ya ka ta jinshan pham ka ba kublo bo pin ya lam ya ka ri ko ka chat bedreo bar kham tam ya ka ri consultancy ka be ke jong ni bar kham tam me ka ba ngaro kum ke MDC jong ka de ka than ka ba piro pin nang island yang kata ketika mon kejompi habaro ki benta berpindang yai penseluruh yang aru bangaru ngandang la nanya syakma bat syafrang kabanya bertindak ya kakam kejomi kum kita kinong sensya bat kum kita kiban kri opet ya kalikatan bat dabenta gari bekerja berdiri kejomi Talaisnam lawan bu mau nong den hagar kejoka Leye berang juga, invisi berang juga, kami berpor. Tapi sakilan juga tu nampak berang. Henry tak haru resi dalam video. Kejadian nanti kalau baik haru tak banyak ini nama apa?
try juga ke jaga ki dalam arba henry dai ke jingai jemut jong ibai lumba tak hadu beliau ini ke jaga wat binung nujung gilat keli na mane om himla on kere kini baru atli ke banda henry himla show himla ya kan ke jaga barasniro ya ada desiu tak do bat ladangi lebaran na sini himla show kaniro kadigalanti sini sepo kadigalanti ini kenapa tapi yo ko ila benarkah sibul ke kumbalai itu saudara juga ni ba ira next come kumbai omi ba ara kum katu kan ni la ban tigit no eka digi sau kan ro hele kata kum kipat pa habani benarkah ni ha palle dak na ngi nang bagi ki baro kalau kajing job jogi kum kipat pa job kasinong nong skel ni baro boy ba yakini ini baro kajing lut kajing sat kajing lut kajing sat kalau jom ni ba kumba ni la kular kan ba onan dat pli in aje kel kador ba ngaro ko sinong lada ini ibadai nah banta jom kasinong nong skel ba ngiring skel bagi pat yo yegi bro kumba daga ex committee ila plan ba ila tpo ba kal Russia kublej de jarmo nah bata ini kejing wan jok ni ila shoot panyo to ba akan kepor yang berkembang bakal program kalau kono gajang not abayo ya scheme na kalian jong sorka lengba jong MLA lengba jong MDC abi kawanra ibu kono scheme ngaju ketu bar to penan kam hok kani kamne kemasu kani kamati o kani ketiak kama tasu bakala tasu tiap katuan ni berat no lele mardon ki jaka ki bateng teng ondal ayo ya kabaki ki angnut sibnai arbana kadang itinat kadang put andai hati nan ta teng ka jabo jaban ndon ketu kono gajik kiri nah kuat ban ketu om tai ban dor bas dok dengan kuat ban ketu iki dong song hi paro kemau kene kedai ka ye ke jompi mapila ban penon kam na kapor sikapor ban ru ban suma khut nama kene kene ke jaka ka pihak banyak perkhat kam iki kam kijam jom snong ka thau ki meeting lagi kita training ki bagila ban wan keleng au buat sih hakani ka snong ka jupide hakani ka jaka ka ban la ban pelong kita kalau kencing mentoi om tang yepi mereka kalau kencing mentoi wat yang pateng di jom hidup kebakongsan kebangan kerpan yepi maka ni wat ken maka ni ketaka ba ai na kalian jom soka ya kebangin ni kat bagi mon mak teng kan jibril ki bang cek sosi bahagia om ba kapisa pa ki om tak kapisa pa Henry kentit pat kan no kencing prestom na kalian ke jom ya beli na kalian jing ramak sno ban ni macam kamat banyak tray ban kuno ban la ban pelulong ban warra ka yen do ba naman ta ban sup unong song par tega jingker pat ka jamai pi golong masoba sumar ku jaga penan kam hok umdei boy kini hadin alai daga jigit ibam no silia ibam tho silia yang lo lo Henry the pet ya ke ka jingon kam chung pat pa kamnya ban oi pi ban yo beli ka batang sula ang tadi tak sulah dan kiba uat kini katai nak keluar banyawa kalah nanti. Kamde ke besok kau pi tenteng ba pada dan kimno do kibri kiba uat ban su ai no ang to. Ban orang pi detang ibadu lana pinuat sawa ima pi haman kicaka haman ki konsumsi. Om dan ambil isu oi pi banyo ko ibadu. Nomor ba om dan keno no kam ka bamla ni. Keba i nakaliang uji persangkat bala oi pi ban penulong ban pensuk yang kinong song jom ke peninsula constituency Parakowe. Kata kadai ke bangi nak kalian jingi boleh ke ku kerpang. Lada ke ku kerpang ke peninsula constituency. Bagi yo di nong yalam jingi dadu bersua dadu ke por jimba lid bibiling do hadir mentawan sa imadu perston. Kebalong sa ka jikerku. Bat hamdi apa nong skende boleh lada ke
kurku kepak susu nomor bapila yo saya ikong Grace Mary Kapuri BDI MDC sausin job bagi kam kibarat ba ke jong ba rengkat bagi madu perstur getre kalau bisa kerja ke ku om tang boy kita ini ke dong jung pi sini lewat ke kata ke thai sedero ni ke kam ke jong ke barengkat bagi ya beli getre ba kuno ba penondur ban sandur kenang ba beliau gimana ba kini yang non-scan constituency kini ban kinjau tut nomor ba 4 juta kiwi konsumsi kiban longkong ke non-scan constituency kata kadika kebangla kuat palat mengai belum di kongres dari kalkuri badi baru persatuan baru nak kalian berjumpi kong kinau sosno to gini purut buat kalian nomor ba Indonesia musuh kong kalian kong kaya ke mentah mangitip kebahagiaan ke kebahagiaan ada wan bigi gue tip wat ngamtip ke kebahagiaan ke development ke bagi yo rekat bagi nang yo mentah to gini purut buat kalian to gini ayang ketika yang bagi nya trailer ada ni kuat makin deal yang kesno